Şöyle düşündürürüz. Şöyle düşündürebilir ki. Süjeyle bir tablolar Tek seviyen keyin kirgende. Piyingsini alıp kameralar demek yukarı bas, hani kameralar sağ ne bu bir kullandı, kusmuş bir tepkili yok. Data ekibinde projesi yaşadı. Acı bir şey yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir seyircilerin işin hakkında bir hakkıyla hareketleri var. Sevgili zaten konularda bir sebepleri var. Şeyin savunduğu başka mesela hareketleri sonrasında konkret kullanımı yok var. Söz botraması vakit geçiriyor arkadaşlar büyük bir şey. Aldırıcıların sonrası bu şeyini bize bu kendisini kurbanlık kurtuluşun belirtiyor. Mesela söylediğimde atanılsan bir yetmeyi oturttu. Söyledi olacak. Söyledi olacak. Bağlı hükümden böyle sadece. Bizler konusunda tarihten bulalım, baskıda bulalım. Baskıda koyup bir dakika ya tüm başarılı değil mi? Adisi konkret olsun. Yani anlatmaya konkret var. Sebepleri o süret aldı. O süretleri belirli bu program aslında 8 kireli teknik olduğunu söyledi. Bu türlü temada böyle bir aslanlık Astrologinin sinismoloji yolu devletmiş yani. Sol devletmiş. Bizim kıyıcılarımız bunu almadı. Bize de bana astroloji ve istizyalı ve bulatmış var. Karabağ Kupası'nın Türkçe'de. Türkçe'de de Baltıras, canlı çıkartıyoruz. Kol koyasın. Bu Karabağ Kupası'nın Özbek Kupası'nın Özbek Kupası'nın Kim? Kurbanlı mı? Turan, ben ne geldi? Zaten Turan. Hayır, biraz çok var. Hadi sen Özbek Kupası'nı görüyorsun. Şimdi o bulan mı? Çok bakalım. Beraber. Onlardan bu. O bir kadar. Sebepsiz basamak. O sebepsiz. Talibanlar Prezidentin 25-26 yılında kabul olmuş Karabağ'ın belirlenen belgeleri boyunca 7. kurstan Sovyet iktidarında teknik olma ayrıca bakalım bitirgen Talibanlar kabul olmuş bizde Sovyet temsilcisi, Çin'den Sovyet temsilcisinin kuramı institut okuşları, speruşlar hem Ministrlik Bakanlığı'nın olarak Demek bunun kategorisi boyunca bizim hükümetler boyunca takdirimiz azimler bakılarıyla kısaca tutuklarıyla demek bu yerde savunma kuvvetler anlık olabilir. Bu boyunca da ardından tanıştırılan şartlarından kanat azimleri sundurup Türkiye'nin birinde kabul edebiliriz. Assalamu alaikum. Және hürmetli texnik onda tahsil tamamlab qizil diplom alganlaringizdan birinchi navbatda qutlaqlayman. Shunday yoshlarimiz ko'payaversin, bilimlar. Endi bugungi tartib bo'yicha O'zbekiston xabarimiz bor. Hamma platformada yuklanadi. Bir kunning ishida rezultat platformada ko'rasiz, kim ishi baqa olgan jinastir. Bu yerda da aytamiz, biroq asosiy platformaga chiqadi. Platformaga chiqqandan keyin, ko'rgandan keyin, rezultat chiqqandan keyin, bir kundan keyin agar siz baqangizga norozi bo'lsangiz, tikar bo'lu kerak. Platforma orqali apellyatsiya arzangizni yig'asiz. 24 soatdan keyin rezultat chiqqandan so'ng ishingga. Olgan boshqa tikarsiz neler berib bo'lmaydi. Bu yerda nesi bor, talablari bor. Qaysi so'rovga ne uchun degan narsalar bor. So'lar bo'yicha aytib o'tishim. So'rovga javob berib bilasiz, 4 so'rov bo'ladi. 4 so'rov bo'ladi.
Birinchi so'rov, mamlakatimizda bo'lib o'tirgan siyosiy o'zgarishlar, tariflar, O'zbekiston texnikum programmasidan olingan. Ikkinchi so'rovimizdan psixologik so'rov bo'ladi. Oған ham 20 ball ko'lamida baholanadi. Reyting solib qo'ygan kriteriyaning veb-saytga so'rovlar to'plami bundan 20 kun oldin veb-saytga qo'yildi. Xabarimiz boshlar ashib ko'rgan chiqarsa, 3 tilda qo'ydik so'rovlar. Hamma ko'radi. So'rovlardan o'tib O'zbekiston texnikumasidan. Üçüncü blogumuz основной сестринский O'zbekiston жұмыстарымыздан общий qilib alınadi. Navbatimiz. Navbat үшін bizler osteologiyani o'tkazamiz texnikumda anatomiyaning suyuklarining risimlari qo'yiladi. So'g'an yozib beramiz. So'ng tartib shprigalka, boshqa telefon, naushnik gibi. Bunlar ana yerda detektordan o'tib keladi. So'ng boshqa so'rovlarimiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. So'rov yo'qlar, tushundingiz? Hammaga avmet o'quva kirib ketishimizga hammamizni kirib so'rovlarga biroq aniq aylantirma gap bilan so'rovga javob berib bo'lmaydi. Vaqt barimiz belgilangan. Tartib intizom saqlashga shart qilindi. Nerda emlov isi fakultetini Qaraqalpoq gruppasiga topshirayotgandan bir odam qilsa bo'ladi, bir odamdan qiladi. Qalagan o'zbek gruppasi qalaman yap desa bir adam kalады бірақ Қарақалпақ kaldı mı сол поток taşılğandan mı Özbek поток odan mı Orus поток. Siz bak tafsirlasınız. Yeni zaten ya balalı yer kurallarımızı yetmiyor jüri birінші şarayetine de özünüz korkan bunun işlemlerimizi jüri. Yak deseniz men az Қарақалпақ gruppa qasın deb bize komissiyanın şişimimenin Қарақалпақ gruppada sal to'plov adam qaldırtamiz, bir adam qalır. Bir adam bal qalaşı bilir. Familiya bo'yicha shaxramiz o'ylasa turaveradi. Pasport bilan arqaqdan o'tiz. Kim qaladi? Familiyasi arqaqda. Tushunmadim. Orası çok adam. 4 adamız. Жаңағы Камыл, мені ректорға тастап жіберуім керек еді. Кешегі ссылкамен кіре беремін, маған тастаған. Соны жібере берейін ба? Uşuktan kuş, buna kovuşacağız. Demek yani buzlarımız koyuyoruz, bulaşık olsun давай дальше поднимайте, коньяк открываю. Әмме бақа қойылып келгенге. Мен анасы дескен, мынасы дескен емес, бақа қойылады. Бірақ специалист не қылып алды. Бағым түсіндім жылға. Kelime Kemesi şahratsız. Bahiba Hırlıman degan turma. O'tegenova Aygul kirsin, O'tegenova. Burada reyting var mı sizde? Reyting. Vereyim ben. Onu vermeyelim yine. İstanbul. Hadi davalaş bol. Keyin blanklarınızı çiğnep alamadı. Hadi gemliyorsa o. Tip. Türk'ün blok 40 balık.
Tamam. Bilettim ya. Aşın. Karalpak tutpama. Na karalpakça so'rab asasan. Na ko'rsat, na pechatlanganini ko'rsat. Tushirib ol. Ashib. Ash. Endi najaya bu. Deb aralashtirib qo'yishdi. Aralashtirib qo'yishdi. Qalagan yerini olib keladi. Endi mana ash. Mana ash. Yanına baskan değil mi? Yanına baskan. Sürüyorum. Yanına baskan. Mana ash. Evet. Aşağı aşağı. Şey. Tabii. Kullanalım mı? Tutalım. Şavkısı suretinde. Qalagan yerini alıyoruz. Kazandım. Al. Ажасып кетеді да намазға. Qalagan yerini al. Bo'ldi, onu ko'ruvdim, kerak yo'q, nariga chiqib ketdi-da. Al birini. Selamünaleyküm. Tamam. O'tirib, ana shu yerda o'tir. Oturayım bak. Şöyle oturabilirsin. Ha, istetli kalsın. Hatırak şöyle şuraya görebilirsin. Ne kağıt açarsan, ne çok yapıyorsun. Yazdan istirap. Avuşa cevap vergenine taraf bakabilirsin. Peki, familiyanı yaz. Şu akşam ise egzaminde. Sıra katlayayım bak. Familiyanı yaz. Yıllar miktarçılık bayramında lütfen mesela. 5 miktarı basıyor. Жазсам бола ма? Sorağım, yazıp koy, birisi. Bir şey yeni Türkçe'nin rayonlarında görüşler, güzel görüşler, görüşler, Kayısı. Ya sağlığı işe, sağlığı işe, hocayı varan
Sonra bir analizini yapıldı. Görüşleri çekişler. Sınıf uақытта қарап отырсыз ғой. Ооба. Өзі сөз айтшы, қазір үшке барады. Allah şişman çıkması. Yoksa ministrden sorup koyduk var. Sen bu arkasından tutmayı bu arkasından saklasın şöyle. Ministrden yaşınızınız var. Şöyle konuşuyorsunuz. Tamam. Son bir yolda yapıyorsanız kalkıp verin. Ötkelde sorularla gözde tanımlısı yapıyor. Bu hafta sinirleri kadar kadar açık görüşünü hatta yapması üzerinde yapması ama bir kadın manipüle fazla yapmasını sebebi bir şey. Valla tüm gayet tamamen böyle de gayet etkileyici. Evet. Sizin жазғаныңызды оқымаймыз ғой. Жауап берген сәулет ауызша жауапсыз. Бұл үшін маңызды. Tamam. Doğru, жақсылап ауызша жауап берді. Где выбирают сонайчыларын, так я болмасын да. Шоттардан işte olarak bu şerif beraber minister hükümetin beraber temsilcisi satarlar. Asla оқиды бірінші сұраңыз. Бірінші сұрау. Я отырып. Неге естілу керек. Арал апатшылығы. Екінші сұрау. Бірінші сұрау арал апатшылығы. Соған жауап бер. Арал апатшылығы бүкіл дүниежүзілік глобал масштабы болып, қазіргі күнде бүкіл дүниежүзілік глобал масштабы болып табылады. Яғни ол 1960 жылдан бері тартыла бастады. Яғни содан бері бүкіл дүниежүзілік масштабы болып, қазіргі күнде оған бүкіл дүниежүзі жақсы жаққа өзгертуге атсалысып. Яғни ол 1960 жылдан бері оған кейбір приватизация тартылу бойынша көп халықтың екіншілікке қарай тарту нәтижесінде соларды арал апатшылығы келіп шықты. Қазіргі күнде ол арал апатшылықта, яғни бүкіл дүние жүзіне тұздардың ұшуы нәтижесінде зиян келтірмеу үшін қазіргі күнде сексеуілден екі
Jawa hareket etiladi. Aralarında sanırım şu misafir boyunca istedim hakkında ne kadar boşluğunda. Siz konumuzda bunun sağlar ana kontu gibi oluyor. Az önce otuz ana kontu falan cüzde olur. Ana kontu da akıllı dünya yüzünün tutsası kulübünde zaten yüzünün az önce dünya yüzünün tutsu var. Çocuk takım sağlık koyuyor. İkinci olduğu медицинаға қандай тәсірі болады? Апатшылық туралы сөйлеп Яғни бұл медицинаға негізгі тәсірі бұл аймақта, яғни апатшылық болып жатқан аймақта көбінесе мойнақ аймағы әсірінде көп науқастардың келіп шығуы, адамдарға көп зиян келтіруі, тулардың ашуы нәтижесінде егілікке қан басының артуы. өзің айттың ғой жаңа тұздардың ұшуы дедің. Қайсы себептер келтіріп шығады? Сүйек аурулары, асқазан Ключевой сөз қаймағынан шығады. Aslanla nesne ana pütürüne bağlı tutulmasın. O cenab-ı sağlıklı tavuklarını Sizin kompanya sıra oluyorsa Ау, біріншіге ойланып аларсың. Сұрағың жоқ па? Ресейде Алып мысалын университет kadar bir şey öğrenildi. Екіншісі дәрігерлер, екіншісі диспансер көлігі түсінігі, диспансер көлігі күйлері. Диспансер көлігі бұл яғни медицинада адамдардың диспансер көлігіне айта берсең маған диспансер көлігіне өтуіне науқастар көлік алысында клиникада яғни Бұнда әр бөлімге кіріп шығу, яғни бөлімге кіріп бар, көз бөлімі, екінші сұрау диспансер көлігі көліктен түрлері қандай екен? толықтырмай болса кеңістігі болмаса егер қосамаса айта түсті яғни диспансер көлігіне өту науқастың ішкі тексерулері тексеру қандай түрлері бар диспансердің? Түрі бар да диспансер? Бұл сұрауда да түрін сұрап тұр, иә? Ana bir şeylerin bir hakka cevap vermek gerekiyor. Biz de katılmak istiyoruz. медицинаға барған күйлері қандай күйлері болады? Медицинаға барған күйлері қандай күйлері болады? Медицинаға барған күйлері яғни емханаға дейін берілген бірінші тежерде емханаға дейін жасайды, яғни бұл науқас есік кеткенде, немесе суға шығып кеткенде, қан тоқтамай кеткен уақыттарда бірінші дәрежеде көрсетіледі, яғни емханаға дейін, кейін тежерде көрсетілген емханаға
emyoxonaga aqtariladi. Emyoxonada jadval ko'rsatiladi. Emyoxonada nafasning qismiga bayonotda jadval ko'rsatiladi. Xirurgiyal jarohatlar bo'lsa, xirurgiya bo'limidan jadval ko'rsatiladi. Ishchi sektorda qanday yo'l bo'lsa, nafasga Bu bak şimdi soralım bir. Yeni dördüncü soralım size sürdük benim. Yeterli zaman familiar lazım. Yaşlı sürekli zaman familiar lazım. Ham da merak edebiliriz. Sürekli. Onun merak zaman nasıl sürekli merak zamanı yapacağız. Bakınca aklındasanız bağmış kalın. Karan başarılı bir şekilde oluşturursanız bakınca görüyorsunuz ama birinci söyledikleri aklını çaldım. Yazma. Bu da cevap veririz. Evet. Kerja ekonomi kasihan kini buatan ini kerja ekonomi oluştursun. Sadar sağlık. Ağustos. Şimdi cevap veriyorum. Yekінші cevap vere almadı o ya. Cevap verdi mi? Kalau anlaşış magistratura kasihan kini kereta kerja itu 34 olmuş. Bizde yenilikleri yok da. Mesela tamam mı? Böyle söyleyebilir miyim? Hatta sekreter
Hazırlar. Olmaz hocam. Kol penceresi diye ben yazılan yok da. Yazılan kol penceresi. Yorumcu maddeden. Bu ayak penceresi. Bunlar böyle yapalım. Şimdi bozuk kovan mı var? Bu şey, nesine aytamiz? O şey hesaplaşılan Ben de size ne olsun koşup bir tanesi aldım. yani bir zaten ayıramam. Ha? Pasapete kağıdını istedim. Al. Bakan sıklat durmalar ne olmuş? Çaylaştıralım size görürsün. Sırayla içinde. Ya platformada. Aa. Azman var hesaplaşıyor olur mu? Şeyimiz. Hepsini sırası. Ava общий verilmesi var. Bunun sebebi ayda ne olur? Sonra da götüreyim mi? Siz teknikumdan kevatırsınız. Sorular teknikumda ötlekin sorular var. Tipavos aldık basıyor. Sponsorizatsiyalardan sonra önce harbalcılar oluyor, şansı var. Да, прямой трансляция позор. Kımlar lazım. Yer nakımlar ırkılı oturup da avutalıklar. Na olma bazı beni. Na kosmosun yazında. Yazın soya. Sen kaysını? Niye sen korktun? Var var, İstanbul'dan birinci çıkarsan. Geç bak, bolu var ha? Güzel. Kim ayttı? Ben ama Birinchi lechkakni bo'lolmaymiz ya. Nega sendir, mendir debdimmi? Ana kim tuslay kirishib Kevonar. Hamilan kim? Umar badım. Bakıybek bilmegen.
Umar'ı bana koyasın. Adam bilet alın. Ana suretten bir suret alın. Ana жерде отырın. Ana қағаздан, мына қағазға фамилияңызды жазасыз мына жерге. Сөйтіп 3 сағат көшіресіз. Сөйтіп сразу тайм болып жауап бересіз азмастырып. 2 минут уақыт бересіз. Тайм шығар бұл қыз. Өткен жылы сурет көрдім қызларды. Тайм болса сразу жауап бер. Жауап беремін. Сұрағыңды дауыстап оқы. Камераға қарап. O'zbekistonda qanday siyosiy partiyalar faoliyat yuritmoqda deb tekshirishlar Қарақалпақша билет ашуға болады. Өзбекше жазылған жоқ. siyosiy partiyalar 5 partiya yuritib жатыр. Birinchi O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi, ikkinchi Milliy tiklanish demokratik partiyasi, uchinchi Adolat demokratik partiyasi, to'rtinchi ekologiyalik partiya. Yeni jaz partiya. Yok, Аударамай ойланып жауап бере беріңіз. Xalq demokratik partiyasi. Shularni aytaylik. Yaxshi. Екінші өкілесін. Медициналық қызметкерлер психодиагнозы. Медициналық қызметкерлер психодиагнозы. Психодиагноз дегеніміз өзі науқастарда болып өтетін рухи жағдайлары, оларда болатын психологиялық процестер, науқастардағы болып өтетін психологиялық жағдайлары туралы үйренетін бір бөлімі есептелінеді. Психодиагноз бұнда науқасқа психологиялық тараппен жәрдем береді. Медицина қызметкерінің психогигиенасын сізден сұрап отыр. Бұнда оның несі жүріс-тұрысы кіреді. Медицина қызметкерлері олардың науқаспенен болған мәселелері, науқасқа қандай мәселелерді болуы, жүріс-тұрысы, бәрі психогигиенаға кіреді. Психогигиенаға жүріс-тұрысы кірмейді. Қате жерін қате деп айтамыз сіз. Психогигиена дегеннің өзі не? Мені аңлатады бірінші. Сұрау сондай да сізде. Яғни ол өзінің рухи несі, бірақ сіздің жаңа айтып отырғаныңыз ол дұрыс емес шығар бесақона. İnsanın ruhu salamatlığı çıkarma, psihogigiyena. İnsanın ruhlanımındaki prosesleri. Bayramın qanday turlari bor? Повязка дейді ғой. Хирургический повязкалардың түрлері. Қатты байлам түрлері, гипс.
Bayram boyu şu pratikleri tüskü. Eskişehir'de dair bir bölüm var, ismi diyelim. İşte Eskişehir'si. Dördüncü sorumuz sürekli belirleniyor olmuşlar. Sonunda Hasan Kamil'den şahsın numarası belirleniyor. Değil mi? Numarası alalım yazmış gerekiyor. Hasan Kamil'den sarkmışlar. Sürekli aklında yazılması gerekiyor. Numarası alalım iyi bir yere getirin. Sürekli hafızası. Aklını seçerseniz çok büyük bağımız var. Anlatamazsın bu olayı. Anlatamazsın. Sen rahatlamazsın sanırım. Birincisi, bu kandarda bu birincisi. Cada site cada serviço para foto site tá para tiver número de
Oldu mu? Oturalım. Saatın bağlantısı sürdüm. Nazlı Can'dan çocuğumuz yok dediğim sik forum edigen sonunda kendimiz duyuruz. Bırak forumun apparatı yapı olarak. Kim kalan sürümüz yok dediğimiz gibi. Mal bandırlarımız. Karavanbak şartlarını bilsinler. Koşuk dedim. Endi valla. O'tgan yili ta'sirida bu. Endi buni tanmayman, biroq endi o'zim o'yladim, tayyorlanib kelganlar yedim. Dişi ne bu kırık elimde bir şey taktı. Biraz egzersiz tek atmıyor. Bu dişi bu da. Tayyorlanaman deb ketdim da sen so'raysan. So'g'on yo'q ketdim. Ular yaş varmış. Oğlum yedim, platformadan koyuyorsun. Böyle bakmak lazım. Oğlan, o жақсырақ беріп біріншісіне. Ya anatomiyası bilmiyorum var ya. Kaviyası bilmeydi. Koyarı uzun. Ya здесь ular çıkarmışımızı bayrağı kontrolü bir işlerden mi sonra bilmese olmaz. Bilmeydi onu. Вообще другой он. İşi. Kaviyasının tırı bilmeydi. Adem pen işiydi de kayıtları. Tek birincisine жақсырақ koydu. Endi bunu Bağdaran bak sıkıntı bağdaran sen kateleskte sıkıntı bir o streske bir kalsın. Bir de böyle bir şey olsa nasıl yapacağız? Can nima bular har qaysini bo'lib shaqib kelaman. Abu Talibni qo'yib ham ketib qolgan.
Операция болып қалды, собственно, Hayır. Архиві жоқ болсын ба? Жоқ, кешегі жаңағы папам неде авария болды деген. Ben şahına gelip bir tutan var. Şöyle kıskasa ne var? Неге? Келin. фамилия көрсетіп Оны деп жазып ала бер келді. Ава, мынадан біреу алса, анадан біреу алса. Senin sayı Мынадан қағаз береміз. Ана қыздың нелерін көрші, маған Şurada oturup ne oluyor? Отыр. Кеңес дайыры, иә? Өзбекстан Республикасында халық медицинасын рауыжландыруға тиесілі нелерді білесіз. Иканның Өзбекстан Республикасында халық медицинасын рауыжландыруда ең ақырғы мәрте 2021 жыл Өзбекстан Республикасы президенттің фарманы шықты. Бұған текарланып тибби бригада, яғни тибби бригаданы поликлиникаларды шөлтемесу. Бұнда халықтың саламатлығын, ана һәм баланың, қариялардың саламатлығын сақлауда оларға жүдә медициналық жақтан жүдә жоғары түрде олармен жандасу, оларда кеселдердің алдын алу, өлімшіліктің алдын алу, һәм аналардың саламатлығын және балалардың саламатлығын бекемеуге қаратылған іс-шаралардың нәтижесінде және медицина ханегелерінің білімін асыру нәтижесінде және медицина ханегелерін көплеу медицина ханегелерінің жұмыс істеуін тәмінлеу мақсатында бұл фармат істеп шығылды. Бұнда тегекардан тибби бригадада егер де сол аймақта халықтың саны 3000 адамнан аз болатын болса, тибби бригада шөркемінде бір врач, яғни бір врач болады және оның айла шпагері болады және оның жәрдемшісі, яғни хамширасы болады. Егер 3000 адамнан өтіп кететін болса, оның жәрдемші хамширасы 2 болады. Және онда бір доя болады, һәм бір акушер-гинеколог болады. Акушер доя болады және оның жәрдемшісі болады. Және педиатр врач болады. Сол жаңағы тибби бригада құрамында сол шпагерлер болады. Sağolmasın, hatırlayın kayıtlarını okuyorum. Өзбекстан Республикасында халық медицинасын рауыжландыруға тиісті нелерді білесіз? Bu başka nasıl da yaptınız? ол сіздердің айтылған бірленші медициналық буындағы өзгерістер. О қарардың өмірін айтпадыңыз да, айтқанда да. Бірақ оған тиісті Özbekistan Respublikası'nda halk medisinasını rivajlandırığa байланысты қосымша шаралар белгілеу президенттің қарары бар 20 жылда. Соның мазмұн мәнісі керек пе? Bu yerде нені назар етіп Сол себебі халық медицинасы деген институт факультет ашылды. Соның текарында. Сол туралы да бұл бізде народный медицина деген жөнеліс ашылды. Онда халық табабатымен, халық табабатымен Басқа затта не болып кетті, уклон беріп кетті. Екінші сұрау. Медицина жұмысшысы іскерлігінде психологияның әмели ахметі. Медицина жұмысшысы іскерлігінде психологияның әмели ахметі жүдә үлкен болып сақталады. Бұнда тек қана медицина жұмысшысы іскерлігі өзінің, мысалы үшін үйде болатын басқалардың өзіменен жұмысқа алып келген науқастармен жүдә жақсы мөнәсәбетте болу және айтылады ғой жаңағы анахан хамшира, анахан хамшира және басқа хамшираның рөлін ойнау, бұнда деканның хамшираның қопал хамшира, ямаса еркек сымақ хамшира болмау, солар деканнан осы жерде назарда тұтылады. Бұнда деканның хамшира өзін осылай білуі, науқасқа қандай ынжықтылық қылса да оларға қопал нәсібетте болмауы керектігі түсініледі. Және науқаслар оған қопал нәсібетте болған кезде хамшира өзін тұтып
o'zi ishlab biluvi kerak bo'lib hisoblanadi. Meditsina жұмысшысы іскерлігінде психологияның ahmiyati. Yaxshi, оны o'zimiz baholaymiz. Uchinchisi, o'lim belgilarini aniqlash. O'limni saranjomlovda men kelgandim vazifalari. O'lim belgilarini aniqlash. O'lim tikandan o'lim fazasi tikandan 3 fazada o'tadi. Bunda agonal жағдай, ya'ni o'lim oldi жағдай, bu tikandan bir necha soatdan bir necha kungacha davom etishi mumkin. Bunda nafasning a'zo funksiyalari iskerligi izlab chiqsa-da, uni basliyi yili o'z iskerligini davom ettirib turgan bo'ladi. Ya'ni undan keyin klinikalik o'lim жағдайлар, ikkinchi жағдай bunda tikandan nafasni bu biologiyalik o'limdan oldin bo'ladigan жағдай bo'lib, bunda tikandan 3-5 minut vaqt aralığında nafasga birinchi meditsinalik жағдай ko'rsatilsa, nafasni olib qolishimiz mumkin umrga. Al keyingisi bo'lsa biologiyalik o'lim. Bunda tikandan biologiyalik o'limga odam organizmiga qarshi funksiyalar o'z жұмысын to'xtatadi, tikandan nafasni ko'z qarashiqlari kengayib ketadi, terisinde o'li daqlar paydo bo'ladi ko'rinadi. Ya'ni arteriya ham vena qon tomirlarining qon og'imi төменге түсіп кету нәтижесінде сол дақлар пайда болады денеде. Және науқастың денесін ұстап көргенде оның денесінде босасу босасып қалады. Ал өлі инсан егерде 1 сағат ішінде мынандайда өлімнің белгілерін анықтауды сұрап жатырсыз. Белгілерін айтып жатқанда анықтап бер деп жатыр. Өлімнің енді бастамасақ айтып өлімнің белгілерін анықтаған кезде бірінші науқастың демалу фаза пульсын тексереміз. Пульсын бunda артерияда, ірі артерияда тексеруіміз керек болып есептелінеді. Және оны демалуын тексереміз. Демалуын тексергенде оны демалу жүдә өлі инсанды егер парқылай алмай жатқан жағдайда науқастың мұрнына қағаз көрсеткен болады, нерв көрсеткен болады. Және оның қарашықтарын, көздің қарашықтарын кеңейіп тарайғанлығына соларға қарап анықтасақ болады. Қарашық кеңейіп клиник бөлімінде қарашық биологиялық бөлімде қарашық жоқ болып кетеді. Температурасы 0 түсіп қалады. Температурасы Сурет беруіне сізге анатомия жағын бойынша сол жерде жобасына формуляншыңыз, атымшыңыз, нумерация берілген. Сол нумерацияларға формулалардың жүйесін жазып беруіңіз керек. Латын атамаларымен жазсаңыз, балаңыз жоғары. Дұрыс жазсаңыз. Жалпы жауап берсеңіз, тек жазып отырып жүріңіз. Söyleyebilirsin, ben sen bu gibi dolandırırsın. Anladın, sağda başlar, sözünü bırakı var. Var dedim. Ama ben o zaman uğraşmayı istedim. Ben komisyonu bırakılmasın. Yıldızının da kalmasını aslında safhada olur.
Kameranı tamam. Yap hadi. Ya oturun. Şu an isteyiz. Sürümleri ne çekildiğinizde? Normalde çıkıyor. Hacı, Uşko. Kaysı bozuk. Bozuk var. Biraz bizde siz böyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18'ini cevap vermeniz gerekirse siz 8'ini cevap vergensiz. Просто сол 8'ini cevap vergeniz için tek biliyoruz. Birbirimiz 2 var olan. 2 de 22 var. Aslında manasında tam bozuk olsa söylemiyoruz. Doluk bilemem. Kanunun girdiği akımlarda bir Avrupa'da Mындай модельдер бар ма техникамызда? Keyingi kırsın. Endi o'zbek guruhlari deb bo'ldi qarab. Qarab Kurban nesini bo'lsangiz, yig'ilsin sana общение saqlayverishdi. Texnik. Bunda Baxiyeva kelmedi deb yozib qo'yilgan. Allah kelmedi. Qatnaspadi. Endi biroq ketib qolaman deb aytgandan dedim. Kemendirishim. O'zbek guruhi. Tamam.
Bravo. Yes, aşın. Kamera. Kriyelenge. Biletim aşın. Men bolayga muqaddas, 90-yil Surxondaryo viloyatida tug'ilganman. Aka, betim qaratuga bo'lmaydi. Açtığında kriyelenge. Aralashtiramiz buni. Qaragan yerini o'zim astidan olasan, ustidan olasan, alayım. Nadan bir ürün alasın, nadan bir ürün alasın. Qog'ozimiz. Nadan bir ürün. Ko'rgan farqimi? Farqi yo'q. Pasportni taqdiramiz. Ana o'z kutlari safarbarlarning bir bezishlar. O'zbekistonda qanday siyosiy partiyalar faoliyat etmoqda? Tibbiyot xodimlari bog'liqlarning qanday turlari bor? Birinchi sırada noktada olmalı. Lazımsızlık qattiroq ishlarni İşte partiyalar var. ta'minlaymiz. Siyasi partiyalar. To'g'risi bu haqda menga buyruq tushadi deb Ya oğlum, partiyalar yok bu zaman. Partiyanın maksatı var. Her bir partiya. Bu partiya kursulunu So'rovlar saytda qo'yilgan muqaddas. Ba'zida qo'yilgan hammasi. bir savalar var. Bir siyasi partiya. Ne olur mu? Partiya oynanan Tibbiyot xodimlari psixologiyasi asosan tibbiyot xodimlari ko'proq o'zi birinchi navbatda muloqot orqali bemorga ta'sir ko'rsatamiz. Bunda u psixologik tomondan sog'lom bo'lsagina bemor bilan yaxshi muloqotda bo'ladi. Chunki bemor odamda o'zi ruhiyati cho'kkan hisoblanadi. Unga birinchi navbatda biz aytayotgan gapimiz, sizni og'zingizdan chiqayotgan so'zlarimiz orqali unga birinchi yordamni ko'rsatgan bo'la olamiz. Tibbiy psixogigiyenada asosan bunday nuqtai nazardan olib qarasak, har bir tibbiyot xodimi ishxonaga kelayotganda u uydagi bo'layotgan har bir stressli voqeani yoki boshqa muammoli vaziyatlarni hammasini orqaga tashlagan holda tibbiyot maskaniga o'zini yaxshi kayfiyati bilan tashrif buyurishi kerak. Har bir bemor bilan individual kirishganda ularning psixologiyasiga albatta e'tibor berish kerak. Kasal bo'lgan odamlar ko'pincha injiq, qaysa yoki xafa ko'rinishda bo'ladi. Faqat bu kasallik menda bor deb o'ylaydi. Ularga ruhiyatini ko'taradigan qilib, kasallikdan qanday qilib chiqib ketishi haqida tushuntirish ishlari olib boriladi. Kasallikda hamshiraning yordam berish haqida ma'lumotlar berib boriladi va kasallikni yengib o'tgan bemorlar haqida ma'lumotlar berib, ularning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishimiz mumkin. Tibbiy psixologiyada yana ko'proq bemorlar bilan tibbiyot xodimlari o'rtasida va tibbiyot xodimlari o'rtasida munosabatlarga jiddiy ahamiyat
qilishimiz kerak. Shifokorlar bilan o'rta tibbiyot xodimlari orasidagi muloqotga albatta shifokor sirini saqlagan holda har bir masalan tibbiy o'rta tibbiyot xodimlari shifokorlarni har bir topshirgan buyrug'ini aniq va tiniq qilib o'zini mas'uliyatdan kelib chiqqan holda bemor shifokor buyurgan qoidasiga asoslangan holda amalga oshirish kerak va bemorlar bilan ham shu nimada zaylda ish ko'rish kerak. Bundan tashqari u nafaqat bemorlar bilan balki bemorning oila a'zolari bilan ham muloqotda yaxshi bo'lish kerak. Unga kasallikda o'sha bemorga yordam berishda bemorga qanday muloqotda bo'lish kerakligi, unga qanday yordam berish kerakligi haqida ham ma'lumotlar berish kerak. Maqsadni aytamiz. Tibbiyot xodimining o'zining psixogigiyenasi haqida ma'lumot bering. Bemor bilan nimasini so'ramayapsiz? Tibbiyot xodimining o'zining psixogigiyenasi. Nimalarga ahamiyat berish kerak? Ish faoliyatida qanaqa bo'lish kerak? Shular haqida ma'lumot. Ish faoliyati davomida u albatta birinchi o'rinda o'zini tutib olgan bo'lishi kerak. O'zini tutib olgan bo'lib, har bir Bu yerda psixogigiyena kimniki? Bemorniki yo tibbiyot tibbiyot xodimi? Tibbiyot xodimi. Qaniysi bu psixogiyenasi deyiladi? kelmayapti hozir. Bakırsa o'zimizda tibbiyot xodimisida qanday Men masalan o'zim tibbiyot xodimi bo'lib, manaqa har xil salbiy narsalardan yiroqda bo'lishga harakat qilaman, iloji boricha. O'zimni sog'lomlashtirishga va sog'ligimni tiklashga harakat qilaman. Yomon odamlardan uzoqlashishga harakat qilaman. Yomon illatlardan, masalan, ichish, chekish, shunaqa kabi illatlardan ham yomonroq, uzoqroq turishga harakat qilaman va oilamda ham shu muhit yaxshi psixologik muhit shakllanishiga harakat qilaman. Masalan, turmush o'rtog'im farzandlarim bilan yaxshi muomalada bo'lib, ishxonaga borganda ishxonadagilar bilan yaxshi munosabatda bo'lib, shu amallarga qoidaga amal qilamiz. Shu o'zim fikrimni aytib, keyingisini Bog'lonlarning qanday turlari mavjud? Bog'lonlar asosan dismorfiya ta'limotida o'rganiladi. Bunda qattiq va yumshoq bog'lonlar bor. Qattiq bog'lonlarga bu kraxmollar, gipslarni misol keltirib keltiramiz. Gips asosan kalsiy sulfatning 140 gradusda eritilgandan hosil qilinadi. Yumshoq bog'longa kolloidli bog'lonlar, bel bog'lonlari, likoplastrlar, shulardan foydalanib yumshoq bog'lonlar hosil qilinadi. Rasm. To'rtinchi savol sizda rasm berilgan. Keyin familiyangizni ismingizni yozasiz. Numeratsiya berilgan. Shu rasm qanday rasm, shuni yozishingiz kerak. Nomlarni. Rasmning tuzilishida shu Latin nomidan yazsangiz balons yuqori bo'ladi. O'zbekcha yozsangiz bo'ladi. Har biriga javob berishasiz. Siz yozgansiz, har bir nimasini mana raqamga nomini yozishingiz kerak. Azam. Anatoliyada savol. Bunday azam berilgan Moskvadagi raqamlarga yozishingiz kerak. Azamni tuzilishi. Bu oson hech. Umut Hansen'in sözü
Kan sayısı koymayabilirsiniz. Çok az olmaz. Hiç. Cevabınız var mı yok mu? Cevabınız var mı yok mu? Koymayabilirsiniz. Cevap yoksa cevap yoktur yazarsınız. Anatomiya öğretmeniyoruz. Dikkatinizi Mulyaj koydunuz ya. Mulyaj ne? Resim. Resim. Cevabınız yok. Cevabınız yok. Mukaddes vakitten beri size gibi alanda bir nerede? Nimaligini chavas aytibdilar. Ailelerin sistem çıkarttı. Cevap var mı? Cevap yoktur yazın. O İmza koyun. Bilet deme, bilet. Bu aşağıda nasıl birbirinden uniform nasıl? Shuni kendim meni Sağ olun. hastalık. Şimdi cevap öğretiyoruz ki onları bakan platformuna kadar söylesin. Kirib atgan saytda kirib ko'rasan o'zing platformani. Keyin kirasan. Qanday desayapti degan fikr. Hemen çok ister başlar. Teller olamaz. Çok güzel. Ve çok nesli. Teknik olmanın okulesi var. Yeni bir öğretmen var. Mizratan var. Zirvede konkret var, semalar. Sonra Sonra bana aytdı, uyumuzdan insanlar, buraya o an zirvede istiyorsan biliriz. Programmadan alınan diyeceksin. Какой группа? Русский, да? Kızıl diplom cevapta. Anne Hadi. Nam, aşağısı. Anne Sami. Saparbayeva. Ha, Mırzabayevalar жоқ та, сонда. Қазір жоқ деп жазбай тұрмыз, кетіп қалады. Biletті ашып беріңіз. Aralastırırız. Kalegen yerini al yaşını. Aralastırıp alsan болады. Kalegen yerini sen al.
Nerede soruyoruz? Yaktanan bir oynamız. Anatomist isim. Nerede? İslam'ı osmuyor. Söylüyorsun ya. Evet. Это для 4-й опрос. Здесь напишите ответы. Какой это опрос был пост. Это будет письменный, да? А это, соответственно, давайте первый вопрос. Кто? Пожалуйста. И отвечаем. Какие политические партии действуют в Узбекистане? Это Üç tür dedi. Zerkallı. Zerkal. Rusça'na вопрос. Rusça'da. Русский. На русском. Русский группа, вы. Обязательно по-русски. в Узбекистане есть 5,8 партий. Первые там учебы, театры. Второй спорты. Partiya. Her bak şeklinde. Partiya. Temel siz aşağı uçlar tuttunuz. Kesin Siyasi partiyalar. Политические партии. Kim soru oldu? Keyingi soru o'tirsin. Давай, Keyingisini azina berib xotirmisan, bularni ovozi kelmaydi ekan. Ha, nega ko'proq ne oluyor? Bizlar yaqinlab o'tiribmiz. Хороший срок партии. Ana şeyde oturucu. Mana stolda o'tirishi kerak ekan. Qattiqroq söyleseniz bo'ladimi? Haksın.
Второй психогигиена медицинского персонала. Bilmiyorum nasıl bakılması var. Ya bir xil emas. Tafsovchi tilida 3 tilda bo'lib so'ramayman. Sonunda bilmayman. Aynı şey. Психогигиена. Над собой ухаживать. Өзіне 15 себеп сақтап болмаса. Сол кісі подальше. Geçiyorsun. Bunu bölmeye lazım. Yüzleştirip. Ухаживать за собой, руки. Помогать, если хотят помогать, надо ухаживать, мыть руки, голову, ходить. Надо объяснить, поддерживать психологически. Kim insan böyle? Kendi soğuk. Виды повязки. 7 видов есть повязки. Есть гипсовые, валовые, резиновые ткани. И Есть добавление, просто многие повязки. Одним из основных функций медицинской это наложение повязки. Тот вопрос у вас присутствует, да? Сверху напишите вашу фамилию, имя и нумерация там. Да? Вы должны написать, какие анатомические образования, строение этого органа. Что за кость, да? И анатомическое образование. Они сейчас посмотрят. Какой орган и строение? Аномерация. Ответ есть? Есть? Тогда напишите ответ.
O zaman herkes Milletvekili. bir şey böyle var. Negatif. Hadi. Через как лето, но какой компании? Bir şey böyle çok yanlış. Var. Şimdi her formuna bir tanımlı arası koyup verirsen koyamam. Qaysi fakultet? Davolashib bo'ldimi aka? Yok. To'sildi. Son biraz var. Unda hech vaqt davolashdan so'rovlarni jiynaymiz. Ana yerga qatnashib qolgan axirmadan kelsa ko'ramizda. Stomatologiyami aslında. Qarabağ o'zbek. Qaysi? Qarabağ o'zbek shemi. Ne var? Çatlangan var. O'zimiz ashasiz. Qarabağda bilet taşın. Ashasi. Buradan çıkaya böyle. Özümüz yükselip şimdi aralastık. Bir bilet alasın. Anam aşağı. Pişatlangan sorma ekranda da kursun. Anam duruyor alasın. Kalegen yerini alıyorsun. Astı üstü falan. Kalegen yerini al. Kalegen yerini al. Anacığım bir kayarlar ne yapır? Bak onlardan. Kendine çok. Kullanırsın. Ana qog'ozga chizsan anatomiyasini. O'zing qog'ozga. Oған so'rov familiya chiz. Sorular koyalım. Tekrar yapsak da O'zbekistondan qanday siyosiy partiyalar faoliyat O'zbekistonda Mustaqillikda birinchi o'rin Xalq demokratik partiyasi 1999 yili noyabr oyida asosan adolat
Sotsial Demokratik Partiyası 1995 yılı fevral ayında tasarlandı. Üçüncü parti Milli Tiklanish Partiyası 1995 yıl iyun ayında tasarlandı. Beşinchisi O'zbekiston Federal Demokratik Partiyasi Partiyasi 2013 yılı Olsun bazısı. Bunun tamamen kullanmak oldu. beşinchisi Ekologiya İyi bir kız bakıyor. Hangi parti mahsiyeti var? Yani mahsiyeti zaten kullanmak var. Öyle oldu. Temperament dediğimiz temperament türlerin hareketleri. Temperament dediğimiz bu her bir insanın individual hareketlerine karab açıkladı. Temperament dediğimiz bu bir adamın tumarlardır. Mesela bir adam benimle ilişkim son bölümde kadar temperamentte kadar nasıl özgürlüğü türleri flegmatik, kolerik, melankolik, melankolikler ko'pincha söylemi ton hatta aşuşa adamlar vardı. Bu da anzene jurid ko'p adamlarga aralashgan. Flegmatiklar ise tanışken hareket ko'p söylemaydigan odamlar bo'ladi. Kolerik esa qo'zg'aladigan настроениесі қатты реакция бермейтін адамдар болады да. Ұнақ жүретін адамдар болады. Самим есе hareketçi adamlar oluşma. Şunu söyleyeyim, tiz taslarını alıp taslar için tekrar asfaltlar. Tiz taslarda situasyon asfaltlar, bu stilleri bekliyorlar. Bu boşak saparsın. Обычно и ультразвуковая стиль var. Стоматологический экскаватор штрих стилердің бірінші түрі бар. Біреуі орақсыман стилі, бірінші тура стилі. Орақсыман стилі джосаның астындағы тасларды алуға, жақсы тіс ара тасларды алуға жақсы яғни үстіндегі қатты нагревлардың азап болады. Қазір менде жүргенде таксиға Частныйда істеймін. Частныйда ассистент болып ассистент Sizge төртінші сұраватқан суреттеріңізден онdan суретте қандай орган берілген, соған нумерация берілген, қараңыз. Сол нумерацияларға органның жүрісін болсын керек. Латынша жазсаңыз, жоққа бағынып соққан. Соққасын комбинациясын соғын. Қазақша жоқ Главный бірінші ненің суреткен жазыңыз керек. орган қалғаныз керек. Да, беріңіз. Sizge başkasın var mı? Lатын atamalarını isteyiniz, bağlı.
Söyle. Asla. Sen tabii ki bakabilir. Sonra. Ama işte sınavın takımda da zorluklar. Bunun sonra şu var soru. Belediye şahsında sınavın. Neyim soruyordu? Çok haklı. Latmışa neydi çok az. Latmışa neydi çok az. Rakba mı? Rakma. Var içerisinde Osur kalkabilirsin. Osur kalkabilirsin. Tamam, tamam. Tamam, siz okuyorsunuz. Osur kalksan yapar kalkabilirsin. Kendi vantajı. Osur kalksan yapar kalkabilirsin. Betul. Так, ну ладно, хорошая новость. Ada sombong. Oh, ya, şirketin hasatında. Yani bir var mı? Cevap, hiç vakti kelgen bolsa so'rab. O'zbek gruppasilar qisman qolishadi.
Ha, oldu mu? Ben de girdim. Evet. Bardak kendine Şaka bir şaka. Ya yeni bir Acaba şarjı yok değil. Ha, bilet de aşısı. Özbek Türk bağlı. Aş. Dağına, kuzey, tek sonra. Her zaman böyle. Hangisi sonra? Yalnız hep kalanımız hayal olur. Süreyse de aşılı olmaydı. Yok, olur yani. Aralastırıp kalınca mı al? Kafanın böyle astırırsın. Neden almışız bu? Kalınca. Hani şöyle. Kalın. Sadece akmura bakın. Oturuyorsan oturuyorsun. Biraz. O yüzden kendine koyduk koyuyor. Özlüyorum ha. Onu tapşırıyor. Ana, konturdu. Yani şu koyun tutmadık sonra çünkü buna kanalın kömürlerinden var bu yüzü kana baktık da. Çünkü şu anda zanayesini köter koyuyor. Kime vakta bu kontrol koyuyor. Bu masa bizim yere kamera var eder. Şunu koyuyor. Kana bak, birinci sabahın bu yok biri öylesine. Uçuyor. Bu da var. Nesliye tutmayalım. İçtimai sohadagi sun'iy o'zgarishlar. İçtimai sohadagi sun'iy o'zgarishlar. Hozirda Jizzax viloyatida
Aylanma sohasi turizm sohasi bo'yicha ijtimoiy sohaga kelganda rivojlanishga ketdi. Turizmni Jizzax viloyatida ham rivojlantirish, Samarqand, Toshkent, Buxoro, Xiva shahriga o'xshagan turizm markazlarini rivojlantirish uchun Jizzax viloyatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Aylanmada turizm zonalari rivojlanyapti. Dubayda Palma sohiliga o'xshagan o'zgarishlar ko'rilmoqda. Hareketli stratejisi var. Hareketli stratejisi. Bu qaysi bog'larning ijtimoiy sohalar, yani ijtimoiy sohalar direktli haraketli strateji 5-chi bog'larimiz. 3. Haraketli stratejisi. Söz olduğu gibi sözü çıkarsın yoksa. Rivojlanish, ya'ni respublika bo'yicha yangilikka olib kirish, ko'proq rivojlantirish. Hareketli stratejisi 4-chi bog'larda xalq ijtimoiy stratejisi var. Bir ijtimoiy sohaga o'zim aslida qilib tursa, meditsinaga байланыш етеді. Халықты сыпатты медицина көрсету керек. Meditsina sohasida bo'lgansa, talabalarga hozir Germaniya davlatida o'qish bo'yicha kvotalar ajratilgan. Bu bilimli turib qaralamiz. Bilimli turib. İjtimoiy soha. Meditsina bo'yicha ijtimoiy sohada rivojlantirish dori-darmonlar kelishib chiqqan, O'zbekiston ishlab chiqariladigan hozir rivojlantirish Qancha bundan nagaralar bor? Nagaralar bo'lmoqda. Kvotalarga kvota ajratilgan. Kvota masalasi. İjtimoiy tomon. Senin başka ketip var. Başka savol bo'lsa. Psixoemotsional zo'riqishlar. Nima degan? Psixoemotsional zo'riqishlar. Zo'riqish. Tanaga ko'proq zo'riqish bergandagi tanadagi muskullarni charchashi, zo'riqishi. Bu ruhiy psixolog bo'lganda ruhiy zo'riqishga ham beradi. Tanada muskullar charchashi, zo'riqishi. Bu savol bo'lib ko'rdingsizmi? Evet, tayyorlanmışsın şu savol. Yo'q, bu savolga tayyorlangan. Çünkü içine kırılmayarsa yapılır. Emotsiya degan. Uchinchi savol, vaqtinchalik plomba materiallar bog'larga o'rnatiladi. Vaqtinchalik plomba DVS hamda dentin pasta orqali qo'yiladi. 3 kun yoki bir hafta davomida bemorning ildizi, ya'ni nerv tolasi zaiflashishi uchun qo'yiladigan vaqtinchalik plomba. Bundan keyin doimiy plomba yoki koronka taqiladi. Ya'ni qoplama. Vaqtinchalik plombaga bo'lgan materiallarga bo'lgan talablar hozir juda ham oshib bormoqda, chunki bemorlar karies tufayli yoki boshqa shikastlanishlar tufayli murojaat qiladi. David S. tekiladigan bo'lsak, uni xususiyati asosan nervni zararsizlantirish, ya'ni kuydirish, nervni og'riqsizlantiradi. Vaqtinchalik plomba qo'yilgandan oradan 3-4 kun o'tganda shu oraliq mobaynida agar yaralanish yoki milkdagi shamlanishlar bo'ladigan bo'lsa, lecheniyaga boriladi. Buni orqasidan arizatorni yoki metallni yoki metallsiz keramika bo'lmasa boshqacha qoplamalar taqish mumkin.
vaqtinchalik qo'llanma materiallari sizlarga David is hamda dentin pasta. endi u siz aytayotgan David u vaqtinchalik qo'llanma materiali emas. Bu davolovchi hamda o'tib bo'lib nervga qo'yiladigan Siz aytayotgan narsa u vaqtinchalik qo'llanmaga kirmaydi. U nervni o'ldirish uchun ishlatilgan narsa. O'zi vaqtinchalik qo'llanma materiallari kanalning qavat tishkavaliga ishini vaqtincha yopib qo'yish uchun qo'llaniladi asosan. Undan keyin nima? Qavatning ichiga boshqa bir narsalarni kirib ketmasligi uchun qo'llaniladi. Savolning bahosi 13 bor. Uchinchi savol. Üçüncü savol. Endi sizga to'rtinchi savolga rasm berilgan ama qarang. Shu rasmda qanday a'zo nomini yozishimiz kerak va raqam berilgan pastda. Shu raqamga shu anatomik a'zoning shu a'zoni tasvirlarini topishimiz kerak. Faslar. Tuzilishini yozishimiz kerak. Bir nima, ikki nima, uch nima. Pastga kabinamizda ismingizni yozing. Birinchi shu a'zo qanday a'zo ekanini yozishimiz kerak. Bu raqamni nima berilgan raqam. Familiyasini yozing. Familiyasini. Cevabımız yok orada. Öyle cevap yok dedi yazmış. Havasız. Kayısı ne var? Bunlar bir şeydir. Aslında var mı? Yok, takmaya kullanılıyor. İmzanı sabahın da sana. Keyin platforma ham qo'yamiz. Aksiyamiz. Bo'ldi. Bu var bizim özellikle. Sana sayfalarında başlayabilir. İstanbul'da kapsülelerden başlayabilir. Bu Rat siyahlarla devletleri sanatorya. Tasvirlarni o'qib tayyorlangan. Qaysi to'g'ri ko'ryapsiz? Jizzaxda xabar berisini nomida Cevap berganda uni stomatologiya butunlikka kiradi. asosan javob Yuqori javobdan pastki javob kiradi deb o'ylanasizda sizlar? Stomatologiya. başlayan yaşlı. Endi bu sizning eng yaxshi bor aloqalangan savolingiz edi. Mana shuni nima deb qo'yamiz? Savol asan edi. Başta. Shuni siz qayerda ishlayapsiz? Stomatologda ishlayapsizmi? Avrostan servis. Avrostan servis. Kuya ko'ryapsizmi? Buyurun. Şans var. Yo'q. O'tgan yil taqsimdan Yo'q, o'tgan bo'lmadi. barmadi. Iki marta mı yıkıyorlar? Iki marta. O'zi barmadan imtihon qildi. O'zi uchinchi savol stomatologist ishlatilgan nüansga bog'liq qo'yildi. Masalani bilmayapsiz, javob berolmayapsiz. Ijtimoiy sohada meditsina
bunchalik o'rganmaganlarni misolcha Siyosat halkın polisi yaşarsınız. man siyosat tomonlama olib ketib turizm izoh ketaman. Eng asosiydan nima bo'lib qolamiz? Korporatlarni Oturun çıkarıp uyum ishlar. olumlu bağlı. Да, екеуі теңейді екен. Arkası Балалар мамыр етіп көрген. Осыны оқыған. Екіншісі қатынасқа сосын бағана ешкіммен бар олар жинап Осыған әкептен спорт өткізіп, бәрін қосып шығарамыз. Бәрін жер олар. Telekomda оқып сабақтан шығарып бересіздер. Сауал келгенде неге тұрады? Балалар ақсабақтан келеді. Бірақ өзі Қызмет болмағаннан кейін біз рөлдер сайрап тұрған болған үшін қалай кейін сауға былайша бес балмен қалай болса, үштен екі адам Hastalar olmasın böyle işte. қызмет болмағаннан кейін Eng amsat savollar qo'yib turmaymiz. Eng oddiyda endi biza o'ta bo'lsin, kira bo'lsin deyotimiz taqdir. kamera o'chirish. Safran